megalayapost.news. Kenyautrap Aceh National Movement HANM Ribuai Distrik Hepok Kejenglam Jongba Don Roy Kshiar kum Presiden Badba Wan Teribor Assistant General Secretary Lembek Dikhat na Ribuai Distrik Kelayok Wan Pediangpat Sakumba Lai Pongut Tam Kisamla Kibelawan Wan Penyaso Yaladi Syakaseng HANM. Ya kata Kejenglam Wan Pediang Yaki Samla Kibelawan Wan Penyaso Thamai Syakaseng La Pelong Mentakasengi ke Khalai Terik Benai Nailar Hapam Hotel Nongpo Hakabala Idon Lang Dekinangilam Kaseng Naduk Presiden General Secretary Lembek Dikhat Jong Ribuai Distrik. Nak kalian ubat Don Roy Kshiar kum Presiden lapun pau yang kejengkemen bakaseng HANM kalas dang ban ki imbiang kat banang mi kesengi hakabala saki mata kesengi ya kejeng penrung ya gidkot bertemai kebala kot sedo kalai pungut tam ngila nak kalian ke distrik kumjuk nak kadupok sakil ngila ya bersyang berwat lani ngila penrung gidkot temai habdi berkatan ribuai kidulang gidkot Pok Ribuai ngadu border area Borni Jerobat tetap seperti Balumbong. Adaptasi kita koi tang area jom sing area hadu lupa. Aku sakwe par kepor ngisa. Badiang yang ngisa ya belum pulang biang kita berasa opimne area border area. Kita kalau don aku dengan biji pengat. Dia berwan ngelak mendik scam ini tu eki abadi kita kat joksen. Kebangalek nak kalian jongi ke isi kunti juga Ribuai Distrik tunjuk jenang talang dapat skill nada pamik kedudukan ram hasen patam Ribuai nak kalian ke isi dapat skill nila persang berpui kejeng teli benuan dur ya hasen nomor hasen kedon kejeng rung kedon kejeng ni kedon kejeng jumlah badang mah hasen jumlah badang mah kedon hasen mah kedon bumha kita ngintip hari nak kalian jongi ibailam juga HANM Ribuai Distrik ikut pulang bumha ya berpenbah ambil kamsen tunjuk bencekri yang kerip jet baru dah kejing itu lang dah kejitu jemut lang om dah pangipan her jemut wei ngimpa hirup bakayeng kenang yajian anis kemat dah kedukun ram dah kena kunti ke bagian kita scam kasen nanis kemat kena kiu seprang karena itu le habis kam persen nilai yok utasi lakundo kita kat ke badang wan pediang wan mi akadeng stasiun don kumbal live sepuluh kita kidai kiba ngenang scam hakasni kiba pelong ya benjalan ting kejing lang juga Ribuai Distrik hagi benai ki berwan sak kebar nongi so when kita khot juga jet beri kedang iet kita kuat pendang kat lang perkesen jengi kejeng megalayapost.news.